Ready? Game! Start! Oh. Tao. Bagay. Pwede. Makikita sa bahay. Pwede kanta, pwede. Kwarto. Hindi. Kusina. Hindi. Karas. Oh. TV. Sofa. Hindi. Lamesa. Hindi. Remote. Pero makikita sa sala. Taib. Hoy, English! Ay, sorry. Ilang minuto yan? Makikita sa sala. Tubig. Oh, bibigyan na nga kita ng kategory kasi sinabi ko na kanina. Pwede kanta. Pwede kanta. Kanta? Oo. Pwede tao. O Narinig. Pasko. Oo. Yung ano? Jingle bells.